lagi ngarang itu tuh sih ketemu kemarin ngarang ki fuba lagi tuh sih anu ngabu tuh nih hujiki koi huelam pauda hujiki miras na papi kiri heading da loin muk yaure ko details se masih aina su masih thamjage tram ne thamjara roi ada sigi thamjage mamang da ngarang fuba la tuh sih thuk sing mamang tha da tarik kuntaruk ta hai tare ai koi gi ta sengna additional deputy commissioner bishampur oriba t opendro singan hai tare ai ba chena ani pan cherol amakak koi gi mari le da ba keno sing da army gi se kangu sing adagi madu 59 mountain brigade or mane amana 𝐍𝐀 line infantry hadu ajina se ton ton phum sing da makoi sumba longmi sing chi thabak sugadori aduna si thok tana ba sumba nungai taba thok tana ba ngak shen bi haina prior na khangan ba laikre hari ba hojike high canal gi jaga si su ngarang thoi ba thok phum si bokta sumaina low ki thabak subu khot pa tawgani khot pa ne je khangan ba laikre yam ngai ba jai koi ngarang high ba jaga si ki yam nak na ba jaga da SSB gi ne bunker amakha meter kuntram ki jaga nak na ba jaga moi ka pa jaga ne na report tawbani masi paper sing da yawi adu ngarang social media da matai da madui mafam da kapak pani high pot amakha yawi si pot oi ta ga koi bunker sing da koi gi security forces ki or SSB or any pot oi jersano SSB and the court tawi kyam chumnu kyam lanu subject to correction oi che aduga madugi pot da maduda no mai kafal ai bisi kari gino high pot ne bisi phobol lagi praja miam adu akoi bida leriba or manipur gi in general public mayam na ngasi sauri se adu tagri ngasi si yamna nokning ba yam ngai ta pot am haidi power ji kai no the governor's rules leire president rules leire governor sasan tawre article 356 impose tawre popular government leitre haiba manung jida ngasi sumba thodok se adum leptana thoe adu sigi post ro ji demand tawri phobala parja myam na madu genuine oina khale governor oigera chief secretary oigera secretary by DGP oigera pulop si laaga ngasi pung 13 boki manung da mafam ji yangchelu law na tragadi total shutdown law thogani na sumain to pot leire adu swaida ikoi ngarang thoiba thodok tugi mafam du da ikoi BSF na muk tanaraga nongmai round manga tro kapi haiba poram lei adage mu madu 𝐍𝐀 line infantry gi order BSF order madu gi kapna bada hydro ko maruna khungi adugumba khulakpi amasi khulakpai nupi amasi na ngasi hape sigi pot sida ikoi gi sumaina tawnar ko pot sida huji kaino hai kanda matau karamna ikoi gi kaino da ikoi gi BSF 𝐍𝐀 line infantry na terrorist sing aduga tamna nongmai kapak matam da khanghodrib no hai potum lei matak ta hujik se ikoi indigenous tribal leaders forum na madu mogi kaino gi statement amga thole the joint cookie civil society organization na amana su moi torokana moi tholakanda moi ju indefinite shutdown je moi mi ma sibo dugi damakta ngarang lautokta gi lautok pas moi na point ahum ga khape immediate actions against those responsible for the atrocity mi ma sibo de moi atrocity haiba ngami makoi na mi me hatpa mi me am punchi mangan ba poti mangan ba di ngasi phok to laute na khale ko ani subada concrete step from central government to ensure protection of tribal live in the territory live and life and territory haibako ahum subada an independent investigation to the repeated buffer zone violation haib amaka yauri ahum subus neba yam naina ba yari se in the an independent investigation into the repeated buffer zone violation hai ji kari atrono buffer zone na moina lauthoe adugi moigi lauthokpa pot da amuk government of India na matama popular government leringai da army na paramilitary forces changan buffer zone adum mapung ban gre ko mapung bhala matam da buffer zone sida independent oina suda laiba kangu sing adagi nongmai pai ba kuki terrorist sing ji phongna makoi independent tong to ba ya ba mafam du buffer zone violation to bune haiga dor ba coin chat pa pot ong lei sigi matang di even handak siroi festival set matam da ikoi gi tasengna ba media myam thenagi ba praja myam thenagi ba mayam ama lei re ko hanjan palu wafam nate swais da ainu ji panjani ngai di ikoi mamangi popular government lei ngai da hai tare hanagi honorable CM na kaino da assembly da high wafam ni ko aina high wafam na te ko masi hujik na hona praja ekoi awareness pi ba ningching ba mathok tar abrana hujik mira cham ningchang ni aduna ai wafam khitang mana thanggi do repeat oina ngasi khudong chab lorga ngarang gi thogdok ta nungai da phongdok oina tamjage masi khangba mathok tare haibni ko ina haijari se sei koina masi da BJP gi congress ki support to ba hanagi keno to bi wafam toksi pukhalami ba pot hujik media da viral or pa matek khara aina thengna ba da masi kai thengi da cookie terrorist su tori basina kari marung gino toromi ba pose 2005 tagi haigra 8 tagi government yana bra toromi pose kari gino tuki terrorist sing jina Indian security forces ka karamba mapom karamba jaga da any Indian security forces singa state forces singa khut thokna gi no mai kapna gi lei bra ba question ma hange adu tari kari marung gi da mukta makhoi ga masi su sign toromi bino adu masi di total aggression ni haibidi external aggression yawre ne koin haine je CM masana hana gi ex CM masana masi lega thugai na hona bani aggression ni haiba bot mijam praja halaga adu gi makhoi gi lam mullaga madu state thugai na ba sasan thugai na ba CM bani haiba pot am yawre then
ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯦꯝ 14 ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒ ꯅꯛꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 2017 ꯍꯧꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ 50-60% ꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯗ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯦꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ KNF ꯖꯦꯔꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ 35 ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ KNFꯁꯦ 5 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2024ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ 5 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯗꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯍꯤ 2000-2003ꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯦ ꯆꯣꯆꯥꯝꯄꯨꯔꯗ ꯂꯝꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯀꯥꯡꯒꯨꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯊꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2024ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯦꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯂꯦꯟ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ 18 ꯖꯨꯟ 2025ꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯅꯝꯕꯔꯅ DRO 107/4/25 Revenue Department Tagalog State Government enacted Manipur Names and Places of Act 2024 which was published in the extra ordinary gazette on 15 March 2024 and claimed into effect from the date of publication in Official Gazette of Manipur. In accordance with this provision of this act, the naming and renaming of any place required prior concurrence of the Land Resource Department, Government of Manipur. At the Sigi Posida, Masida punishable or Bapotam Yawi, Section 13. Kaino Hakanda, Masikarigumba, Tugaiba Taragadi, Masi imprisonment not less than 1 year, extendable up to 3 years, and fine rupees 50,000. Extendable up to 2 lakhs in the period ago. Aduna administrative department DCs masi punamakse masigi orders ngak na piu haina namoijong kheda Bartas Singh secretary revenue government thokapotuni aina thamjaningi di aduna revenue department na thongadaba lamgi maming aduga natraga handagi lejar maming chenu dobuda masum changi haiba targa su ngasi koi lejaramba singpa turel natraga lam maming ona historical places mayam mang popot mayam chingje mang dana hotnaba mayam chingje aikoi masi mathok tai haibani aduna even aikoi tasengna mamang da ikhoge hawkip revenue forest na tholami budau thangjing ji ka ha pot su laigre ko aduna sigi pote even income tax department na manipur da tharak official che singda even lamka panjalakpa adagi jiribam da ikhoi mamang da ikhoi masi house da puthokki brain khali assembly da ikhogi mafam 35 amuk change to hana phom da thamani kaina haiba pot amakhak aduna se ikhoi ipai pu singa thambiram punamak sigi saktam se ngakba sena ba haiba se masi ikhoi na daka le hai ta ga su masi ikhoi na ngasi ikhoi na uba makak khangba makak darka tai aduga masi tasena khanba manba aduga khandi khandaba mayam ama sum tholokpa taraga di masi am phak tab lakane ba even ikoi report amada ikoi gi manipur ga ikoi northeastern state nungda even 17,800 hectares forest land je kathat haiba pot ama leire ado hojikti sumba mayam tholaga hoji ikoi na even hana ikoi mamang da ikoi gi tasena haiba tadi 1967 da 1,500 family lerami aduga 2011 gi census da 28,342 individuals khat lerami haiba kuki kangu je hujik makoina even makoi ji claim to indigenous people in kaigino any kuki tribe have pot am da pusala kanda aduna ekhogi population se 1881 dagina 2011 bhoboda sahi samaga kuntragi adugumba pot am yeng matam da 857% oi maitai gina ko naga gina 909% ko aduga new kuki aduga mejo group kangu gina 2505% oi na ekhogi governor da hanagi xcm na pishan gi bhanda ki sie da yaw gi base masi yamna nungai taba aduga mahana amuk sigi another development da 30 days deadline am pigi lo electromani ko masigi da ikoi Bangladesh amadi Myanmar nationalism khandu oga illegal immigrant report to wi matang se masi thuna to haudragadi ngarang gi thoiba phowala gi incidents na traga even nahan laitan popi gi thola iba pot simba matang muji haura ise cookie singi marak ta su nomoi paiba sing se moju kulai pa masing yami dana ko sidai se ikoi gi terrorist groups yam bani na government of India na kari wakal da tawri bano haidudi ikoi na
हाइरुद्रगसु सिंगल वॉइस ओइना ngasi प्रजा सिंगनसु थंब ngamdriba दका ताइ हारगसु लेजि करिगिनो हाइ कांदा अखोइगे हिस्टोरिकल आइडेंटिटी की पॉलिटिकल यूनिटी मयाम सागतप ngamdriba टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइबे फिल्म लाई पोसिंगसि मसिगी पोछि यारोय हुजिति गवर्नर प्रेसिडेंट लोय हाइबगी दमकता ओइबे चाला तानरागा नोंमै खर काप हरकपा इवन लांजदब पोट ओरगसु खुलंगाकपदुगी नुपी सिरइबा पोचे सिना मयेक सेंगा ताइ थबक पाइखतपदि हौराब्रा आरो सिंगदा नाइखाइबा हौराद्रायना थाजब अमकक्ति लेना इस माइ थमजगे ओके तब